ማለት ኒዮበሎ ነተይምነትካ ኒዮበሎ ውድበይ ውድብካ ኒዮበሎ ሰልፈይዶ ሰልፍኻ ኒዮበሎ ዝዝውሮ ኣለዎ ኣስተውዕል ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትብኒትናን ባህግናን እዩ ናይ ሎማ ኣርስቲ ንኹልና ነዚ ቪድዮ ንርኢ ዘለና ሓላፍነት ዘሰክመና ኣገዳስነት ዘለዎ ዕምቆት ዘለዎ ቪድዮ ይኸውን ሓበሬታ ድማ ንኹሉ ሰብ ዘገድስ እዩ እዚ ዋን እዚ በፂሕናዮ ዘለና ንነዊሕ ዓመታት ብሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብትምህርቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዝበዝሕ መንእሰይ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ወላዲ ይኹን ዘይወላዲ ንኹሉ ፀልዮም ዝፀንሑ ሕጂ ግን ንባዕሎም እቲ ሽግር ናባቶም ስለ ዝመፀ ክዕርይዎ እውን ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ተተሓሒዝካ ናይ ምኻድ መንፈስ ይረአ ስለ ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ካልኦት ሃገራት ካብቲ ንዖም ዝኽተልዎ ዝነበሩ ወፂኦም ካልእ መንገዶም ክሕዙ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ድማ ብፍላይ እዛ ቪድዮ እዚኣ I really hope ፈልጥ እንደ እዛ ቪድዮ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ብመንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ካብ ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ መርሕነት ክመፅእ እንተዝኽእል ትዝበለፀ ነይሩ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘለኹ this is very important ይገብርዎሉ እዮም ግን ብወቅዒ ከምዚ ኢሉ ክዝረበሉ እንተጀሚሩ ግን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ክኸውን ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እስከምዚያ ንስማዕ መጀመርያ በዚ ሓዳሽ መግለፂ ናይ ራሻ ውፅኦማ ዘለዉ እስከ ንጀምር For Russia, Putin presses women to embrace patriotism over feminism. Russia's Vladimir Putin has urged women to prioritize childbirth over careers to grow Russia's population, stating many of our grandmothers and great-grandmothers had 7 or 8 children, and maybe even more. We should preserve and revive these wonderful traditions. Putin has linked this push to national security, especially in the context of the war in Ukraine, as he seeks to forge a militarized national population. So, Vladimir Putin, ምዕራባዊ ሚድያ ፍጹም ሪፖርት ክገብሮ ዘይደሊ ማለት እዩ ንህዝቡ ሓደ ወቅዓዊ ዝኾነ መግለፂ ሂቦም ኣሎ ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮን ንኣዴታት ራሻውያንን ንሕና ዳርጋ ሕጂ ዘይኮነ ምስ ዩክሬን ዝጀመረ ዘይኮነስ ዝሓለፈ ለሰይ 10 ዓመት ክንብሎ ንኽእል ኢና ብወቅዒ ቭላድሚር ፑቲን ራሻ እንታይ እዩ ኮሙኒዝም እዩ ነይሩ ኮሙኒዝም ማለት ሃይማኖት ዝበሃል ኣይነበሮም ነቲ ጥንታዊ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያናቶም ዓፂኦም እዮም ነይሮም ንንእሽተይ ቦታ ይተሪፍዎም ነይሩ ሃይማኖት ዘይብሉ ዓይነት ሶሳይቲ እዮም ነይሮም ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ግን ቭላድሚር ፑቲን ኮምፕሊትሊ ንዑ ቀይሩ ንሕና ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን ሕብረተሰብ ኣለና ወይ እውን እስላምን ክርስቲያንን ኢና እቶም ክርስቲያን ድማ ኦርቶዶክስ ኢና ኦርቶዶክሳዊ እምነትናቶም ነቲ ኦርቶዶክስ ድማ ብዝለዓለ ይደፍኣሉ ነቶም እስላም ዝኽተሉ ድማ ነቲ እስልምናኦም ብዝለዓለ ይደፍእሉ ኣብዚያ ቪድዮ ዝገብረላ ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ቫይራል ኮይና ዝነበረት ቪድዮ ኣብ ኤክስ ተሪኹማ እቲ ሰራዊት ናቶም ካብ ዩክሬን ዝገበሮ ነይሩ ስዕና ንሕና ሰራዊት ናይ ራሻ ኢና ኣምላኽ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንና እዩ ዝብል ዓይነት ዘረባ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንፕሮፓጋንዳ እዮም ገይሮሞ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ንፕሮፓጋንዳ ኢልካ ንሕና ግብረ ሰዶም ኢና እውን ክትብል ትኽእል ነርካ ኢኻ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ከምኡ እዩ ዝግበር ዘሎ ንሳቶም ግን ንሕና ኣምላኽ ይፀቅዕና ዝብል እምነት መስቀሎም እናሰዓሙ እቶም እስላም ድማ ናቶም ተሽሙ እናሰዓሙ ዘርኢ ቪድዮ ገይሮም ነይሮም እዚ ግን ኣብዚ ከምፅኦ ስለ ዘይክእል ገዲፈዮ ኣለኹ ሰለንከነ ብወቅዒ ንህዝቢ ናቱ ብፍላይ ነተን ኣዴታት ራሻ ነቲ ናይ ቀረብ ባህልናን ክብርታትናን ዓቂብና ደቂ ኣንስትዮ ናትና ክትወልዳን ከምቲ ኣዴታትና ድማ 7 6 8 10 ዝወልዳ ዝነበራ ከምኡ ዋላ እንተዘይኮነ ግን ክንወልድ ኣለና ህዝብና ክበዝሕ ኣለዎ ሃገርና ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣዚና ክንበዝሕ ኣለና ብምባል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ኢልዎ ነዚ ዘረባ ዘጅስሞ እዚ ድማ እዛ ዘረባ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ዘሎ ግን ክርእይዋ እዮም ሕጂ Stating many of our grandmothers and great-grandmothers had 7 or 8 children, and maybe even more. We should preserve and revive these wonderful traditions. Putin has linked this push to national security, especially in the context of the war in Ukraine, as he seeks to forge a militarized nationalist society rooted in Orthodox Christianity. By the way, this is a shot. This is not a positive article about him. WAPO's trying to go after him, right? Putin's policies are seen as rolling back women's rights, with Russians, feminists, and human rights advocates criticizing the emphasis on traditional family values. Let me just read that. WAPO, you wrote this. Let me read this sentence to you one more time, folks. Please, I just want you to hear how these guys spin this idea here. Listen. Putin's policies are seen as rolling back women's rights, with Russian feminists and human rights advocates. እንታይ ዝብል ዘሎ ምዕራባዊ ሚድያ ዝፅሓፍ ኣርቲክል እንዲ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ቭላድሚር ፑቲን ንህዝቡ ክንባዛሕ ኣለና ኣዚና ክንበዛሕ ኣለና ቁፅር ናትና ክውስኽ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ዘለናዮ መድረኽ ብዙሕ ህዝቢ ዘድልዮ እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ድማ
أتي راشا لك كم أوروبا ممكن قالنا حزبي هجات إيمانير سلزم نزل كنكيرو تقينا هاجرنا تسقطاتنا أنا كون تدلينا كنبازح لنا أنت زيلنا نخالو صلاتنا يكون يتزربا شوف كم سلازم بلت بعربا ميديا انتهي الجليسوا بوتين نتي زخول لمعبالة نايدك نستيو فيمينيزم تسعيرو زتبزحلو نايدك نستيو مثلا استرقاقوصل نعود فيو ندحريت كمالس يفتنا على الحبرتسب تمالتي زي أي تولد أيلوم زمن وان دك نستيو ولد أيلو ندحريت مالسان علو رداك مالت زربا رولينج باك ناي زخول فيمينيست قعزو زنبري نعود نبدمساس يسعر على بوتين كل تا أجندة زنبري زخول ناي فيمينيزم دو ناي فاميلي بلانين دو ناي كل علامة دي population ويكا سبن خي بازحي كل تعلاماتهم سبن خي بازحي سلازم بوتين كل تكنيك ناتهم من حماق كونتاتهم سلازم فلته تهاجرنا بأملاخ توكلت هاجر كتكون كم زلوا نقبر صدوا معونتن كم ونت أمك بتاعتهم زعاتو GMOs بلو كيميكالاتون بفتش بابراشاك فكات كم زي بلو everything American European ستنكفوا أنت عارف زخي زلس زيهم سبازياتهم موداتهم نبي مخانو تراي والله كابزياتهم كن دحين تقولنا حيال وتهدرا عقمي وطبق الونا له العلو كل نجار مسوم زت حزنا كل اللو باي ذا واي تمالت راي حدا اناونسمنت راشا غير انا راسو دما جوجلن ابلن تي اندرويد بحال كم دما تي اي او اس بحال نا امريكا سوفت ويرز بلوك يراتلا ناتنا كنحنص علينا مغنياتو ازدي اجندا ناتهم المسرحيو لك كما راشا كما اجيداتنا تبالت كلا انتي ترى يا بيكس اكس بعد تزحشنا ديمقراطيه بوتا استباله البريزيدنت ناي فنزويلا كوين استمرته نيكولاس مادورو بلوجير واكس يوتيوب انقل مالن قد فقدم اني بلوجير و اكس بحالنا الى ماسك بلوجير و نبحق شوك زقبريزي داي لو مجي زي عربا ميديا كل اكلنا منغستيو ምናልባት አንጻሮም ሳብ ዘይ መጽሐፍ እምበር ኩሉ አካል ናይ መንግስት ናይ ምዕራብ እዩ ምክንያቱ ሃገሩ ህዝቢ ዝመረፆ መራሒ ንስኻ ብሎክ ክገብሮ ወይ ክተዓፅዎ ምፍታን ዘሕዝን እዩ but it is what it is እዚ ኩነታት ተረድዎ እጂ ንመለስ ኣብታ ኣርቲክል እንታይ ዝበሃል ዘሎ criticizing the emphasis on traditional values. What? Emphasis on traditional family values? Health Minister Mikhail Murashko and Deputy Prime Minister Tatiana have promoted early childbirth with Golivka asserting the earlier of the first child is born, the earlier the second and third will be. Despite efforts to promote large families, Russia's birth rate continues to decline with 1.26 million children born in 2023, lowest since 1999. So, እዚ ሕጂ ራሽያ ንባዕላ መንቁልቋል ናይ ህዝቢ ኣጋጢሞ ስለ ዝነበረት ካብቲ ፀገም ንምውፃእ ትኽተሎ ዘላ እያ ካልእ ህዝቢ ኸ ከመይ ኣሎ መስካብ ዝንመለስ ብዛዕባ ኣምላኽ እውን ክንዛረብ ኢና ኣብዚ ፅቡቅ ዝኾነ ትምህርቲ ክህልወና እዩ ምክንያቱ ንሕብረተሰብና ዘገልግል ስለ ዝኾነ እዚ ስምዕዋ እስከብ እዚኣ population problem. Really? Yeah. Why do you So say this that? is the most commonly misunderstood situation. Yeah, they definitely push that we have a Mhm. overpopulation. Yeah, why is problem. No, I don't know. It's just like, I think it's like, this is a holdover from like, I don't know, the 70s or something, you know? So there was a huge baby boom, like where people did have a ton of kids after World War II. But then the U.S. has actually the birth rate in the U.S. has been below replacement rate since like 71 or 72. In the Like US, 50 years. how about 50 years, other the U.S. has countries, been though? below replacement rate. So ኢሎን ማስክ ኣብ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዝበሎ ብወቅዒ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘሎ ናይ ምውላድ ነተን ሃገራት ናይ ምትካእ ዓቕመን ክትክእ ዘይክእል ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ሰብ ይውለድን ይመውትን እዩ ኩሉ ግዜ ቆልዓ ዝውለድ ኣሎ ዝመውት ሰብ ድማ ኣሎ እቲ ዝመውት ዘሎ በቲ ዝውለድ ዘሎ ክትካእ ተኽኢሉ ሕብረተሰብ ዝዓቢ ተጀምሩ ኣሎ ካብቲ ዝመውት ዘሎ እቲ ዝውለድ ዘሎ ተበዚሑ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝውለድ ዘሎ ነቲ ዝመውት ዘሎ ክትክኦ ዘይክእል ኮይኑ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እዚ ከዓ ሬሽ ኣለዎ ጀነሬሽንስ ሃገራት ንክቕፅላት ኮይነን ኮላፕስ ክገብራት ዘይኮይነን ዘርኢ ንኣብነት ነዛ ኢሎን ማስክ ዝብላ ዘሎ ብቻርት ከሪየኩም ስለ ዝደልየ this messages ንነፍሱ ወከፍና ሓላፍነት ክንወስደሉ ዘለና ክርዳና ክኽእል ኣሎ ኣብዚያ ስምዑ ሕጂ If you saw this graph of the human population over the centuries, you might be thinking we're heading for disaster, a world with overpopulation, food shortages, and increasing global conflict over increasingly scarce resources. We've gotten so good at maintaining human populations between so እዚ ኩሉ ንሪኦ ዝነበርና ሚድያ ከምዚ ዓይነት ስእሊ እናምፁ ህዝቢ ኦቨርፖፑሌትድ ክኸውን እዩ ዓለምና ከተማታት መሊኡ ትሬን መሊኡ ሆስፒታላት መሊኡ ድኳናት መሊኡ ስራሕ የለን ዝብላዕ መግቢ የለን እናበሉ ንነዊሕ ዓመታት እዮም ፊልም ሰሪሖም ንነዊሕ እዋን ጎስጊሶም ልዮም ህዝቢ በዚሖም ኢሎም ኩሉ እቲ ኣጀንዳ ድማ ንሰብ ኣብ ሓንጎሉ ህዝቢ ከም ዝበዝሕ እሞ ሰብ ክጎድል ከም ዘለዎ ቀዳማይ ታርጌት ናቶም ድማ
نسخة خانيركا نسخي غنيركا أنا نير أفريقيا أي نير قدام أي تارجت مغنيات أفريقيا اتزسف حمريتن تسقطها زلونجن زي تكم حزبي لهم زقطر وصل زخونه نعوكن على لنا زبل مدبي نيرو تشاينا نزي نبع على تشاينا تسقما نمفتح تغطلو زلا منقد كنرينا نحنا خنتا كنقبر نغل ناتيريتو صنيه لك بكم مجمريا جن زي اسمعوا لذي كل تزمنونا زنبرو قال حق زرها مخان عجي بساينس كنرينا modern medicine, modern farming, and water and waste management. But as an engineer, I always look deeper at the data. And in this video, I want to make a case for quite the opposite. We're actually looking at the beginning of a population collapse, and with it, different but critical worldwide challenges. This is a good example of where it pays to think like an engineer. So let's see if we can find some trends and figure this all out together. I'm Ricky, and this is 2-Bit Da Vinci. This video is sponsored by BetterHelp. Let's start with how we got here. In the year 400, the world population was around 242 million. Don't ask me how they figured this stuff out. It's pretty amazing. It would take another 1,100 years to double the population in the year 1500, around the time Columbus sailed the ocean blue, to 503 million. It would double again to 1 billion in 1805, just 300 years later. In 1927, it would double again to 2 billion in just 122 years. In just 49 years after that, it would double again to 4 billion in 1976. The next doubling just happened in 2022 when we reached a population of 8 billion. 40 So ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ድማ ታገዳሲ እቲ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ናይ ዓለም ብጣዕሚ ቀስ ብዝበለ መንገዲ ዝኸይድ ነይሩ እዚ እንታይ እዩ ጥሜት ውግእ ዕግርግር ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ክባዛሕ ኣይክእልን ነይሩ ምክንያቱ ቀረባትን ነገራትን ብዙሕ ብቐሊሉ ስለ ዘይርከብ ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ሕደት ዓመታት እዩ ኤክስፖኔንሻል ህዝቢ ዓለም ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሜዲሲንን መድሃኒትን ስለ ዝማዕበለ هيوت نايدك سبات ببزحي كبازعو جميرم درو ناب 8 بليون دماتينا اجي نزيك الطافه مسرعيو مبزحتهم تايلوم population عالمنا over populated كتكونيا سلازي قلطيفنا نتزلو معباله تطو كنبلو خنكلالنا زبل حساب كابزي زمص معناتو قلطف زخونه راي واقع حب حصير غزينا دابل نغبرنا كاب كلتنا برباته ابز حلف عامات وح تاريخنا هيمانيتي وحد سبينيرو سلازي شومنت كما يخيدي بحال نيرو جرايو 6 years later. Now, you might be tempted to extrapolate from here and figure the world population will break 16 billion sometime around 2070. But that won't be the case. We're still growing, but not exponentially anymore. The population is growing more slowly every day. That means that contrary to what most people think, we won't grow indefinitely. The world population will reach a maximum, plateau, and then begin to drop. And it'll drop really quickly. 23 countries, including China, Spain, Italy, Japan, and even Russia, will likely see their populations halve by ሃገራት ብዙሓት ህዝበን ከም ቆልቆል ከም ዝጀመረ እቲ ህዝቢ ድማ ንላዕሊ ገፁ ዘይኮነ ንታሕቲ ገፁ ንውስኽ ኣለና ግን ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ከም ዘይኮነ ገለ ካብተን ሓደጋ ኣጋጢሞውን ዘሎ ራሽያ ኣላ ጃፓን ኣላ ጣልያን ኣላ ቻይና ኣላ ከምኡ ድማ ስፔን እዚአን ገለ ካብተን ዓብ ሓደጋ ዘለወን ዓበይቲ ሃገራት ዝነበራ እየን ስለዚ ካብዚኣተን ቀዲሕና ንሕና ድማ ጌና እሱ ኩነታት ከየጋጠመና ከሎ ነዚ ኩነታት እዚ ክንቅይረሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ከም ሕብረተሰብ ምሕሳብ ድማ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኦኬ what is going on by 2100. Japan's projected drop is particularly dramatic. Researchers expect Japan's population to shrink from its peak of 128 million in 2017 to just 53 million by the end of the century. That's an almost 60% drop. One of the first whistleblowers related to So تزعبي drop ويكا ومودغنا population دما نا جابان يكوني لكم تابميتن كندي نيرو expect Japan's population to shrink from its peak of 128 million in كابميتن اسران منتن زنبرا بتشنا عصرت شوعاتن تزلع على مالتيو امودا تنايز اسرا تسعة قالنا بلنا اسران حدن دحر حدن موال مالت دحري 7 عامات ابيلو مالتي ويكا 7 5 عامات كابجي دحريو تزبناتا نابي كودل كم تخل ناب 53 كودل كم تخلي زبازل 53 مليون زخانتاي جابان رؤي زخونه منقل قالنا حزب اغاطيموا متكاتن خدغبر دما ولا غسغوسا لسمع سينات حزبي مسمع ابيوم جابانن دبوب كوريان اتزغدد شجر ناي حبرتسب يبصحوم زلو جابانن دبوب كوريان كرايمن مشاركتين امريكا نز كل صقبنا بهاجرات ايتياتو نساي قد قن نز ነገር استدفال نيرا نبعلا ግን دحنالا سلمتاي سدتنياتات ناتوت مالك بزي تسدتنياتات ስለደባዛح ስለዝወልድ አውላድ እምነ ስለዘሎ امريكا ካፕተን ዛዕበ የጸገም ዘለውና ይኮነትን ስለዚህ ህጅተን ሃገራት በዓል ቻይና በዓል ራሽያ እትጸገም ስለተረዳውም ብርቱዕ ዝኾነ ስጉምቲ ወስድለው ስጉምቲ ግን ውጽኢት ከምጻሎም ይናዓታቶም ምክንያቱ መንግስትናቶም ፕላን ክገብርን ጽልዋ ክገብርን ዝኽእል ስለ ዝኾነ
in 2017 to just 53 million by the end of the century. That's an almost 60% drop. One of the first whistleblowers related to a demographic crisis was Paul Ehrlich's 1968 book, The Population Bomb. He was one of the first to propose that the population explosion would be met by a shortage of resources, later leading to war, famine, and finally collapse by the year 2000. Later in 1972, researchers from MIT reached a similar conclusion but set the deadline at around 2040, caused also by resource depletion, pollution, and social collapse. These predictions not only made their way into mainstream pop culture, but they also affected policy. In fact, China imposed a one-child policy dubbed Late, Long, and Few, which cut population growth in half between 1970. شوف زي نريو زلنا زي تبع علي أبسوسان شو منتن حدا مهور مصحف صحيفه علمنا ببز حزبي بعلق كتفق كم تخل تزاريبه دحريوم دقيمة مزقبرو مصلحة دما بتدقاقامي أب إسرع 4 حزبنا علمنا ببز حزبي كتفق كم تخل نتشاينا دما بتجزي تدخاسل إذا نبرت إذا مصلحة زي بزح تصعب خبر الله جميرو سلازي تشاينا دما بو تجديدا أب 7 تايجرا one child policy نفس وقف صدرا هذا قال عترة يقول لهم زبل حتى يناوز خون حاجات تاتيو تو زي جي نتزبيناتهم قلتي في نمو كنت صار حق زوامي قلتي فيكم نقاطر وقيروا جن وتصيتناتو دما تهزبي ننوح عمتات كم زي عب غيرهم حججن إذا قبروا بوليسي حجرا يكون قد مع 10 عمد يقال ما تردي وما already لو ما بتشاينا حدا قال عادي يكون كل تسلس قال حق تولدي فكر كاتر عادي يكون سي أبزو وانزي سبنكم رأي تشاينا بزوس عريات قبر زلا by the way سنة لحنتي تجرم حبريتك بكم يبزع بعض كنتاتي and 1976. Other countries had similar things, like in India, where sterilization programs were taking foot. However, the following decades saw strong exponential growth and steered away from those projections, which is why most people my age always seem to worry about there being too many people on Earth rather than too few. In fact, in 2021, the United Nations forecast was that the population would increase to 11 billion by the end of this century. This is why I was really surprised to find out that we're headed in the totally opposite direction. A recent study commissioned by the organization The Club of Rome predicts that if current trends continue, the world's population, which is currently 7.96 billion, will peak at 8.6 billion in the middle of the century before declining by nearly 2 billion before the century's end. Another study by the University. So, زحدي زقبر زلوا مصلحتكن حزبنا كابشون منت حزب عالم كابشون منت بليون ناب 10 بليون كخيدة كونسي أبشون منت بشدشت ناي مودا تزلع على قينو كابو ندحريت من كل قال تراي كان قاطم خمس غل. So الزقن بحافشة كان بدرجة عالم كتزارب كلها زقل ليو بدرجة عالم كن زارب خلنا زق قليلي سلامتاي كم زلكم زلوا هندي كم باكستان هجرات أفريقيا قلبله نساتن إن تعبيد دم تأذلوا هجر بهجر كترية تجميركا هجرات أوروبا أبديق زبالة شجرات ينزلوا سلامتاي حزب أوروبا نرجع لنا كل ده يدلني تي معبول حبرة السبز زبال ويسلطون حبرة السبز زبال كل ده يدلني سلامتاي كل زي دلني ناي ولاد سلزلوا نملا سبزج Thoughts on this, but سلامتاي ولاد زي دلزلوا نزبل أرسي السيستم يكتول زي دليكا مهنياتو it is designed نسدرا بيتات عن صبغ يرام كزارة بخون سمع من أبزي. I want to go to you first. What's on So, that? you know, a cynical person could say, oh, well, you know, he sent all these young men to die in the war and it's been terrible. And then, you know, depending on, you know, who you believe of how many hundreds of thousands of soldiers are permanently crippled or been killed, he's just trying to replace his soldier network. I don't think so. I think Putin is ahead of the rest of the West on pointing out, if I don't get the right people having babies in my country, said Putin, then I'm going to lose my country, and I don't want to lose my country. So say what you will about Putin, say what you will about things. He certainly has things to be, you know, picked on and things that are a little bit crazy. But you know what? He is saying the same. sometimes بلزلو بحفشة sometimes بلزلو التكونتات سب دليتو كزاربي قلي دليتو كبلي قلي وبزعبا بوتين وقص له زلو متكاتنا هيز بس لزلي وقال ملك كتبل تخليقه أما ودا تاجن معربا عالم كردان كزاربا لان زيك على نجر أقداسي نبي فليت له نسادما سدرا بيتات حجرات سدرا بيتات حزبي زلوا حجر كل زي حيال كتكون مقانا معناته أمريكا تحت قبر دلهم زبل زلوا بزوان زيتهم ريبابليكان فلايتهم رايت وينج زي قاموا زلوا أمريكا كند حزبات والدو نخبزح تسعر سدتنياتات جيرانة حزبها كتكوعات في دلهم زبل زلوا أتوم ديمقراطيس بحالو open borders يوم زخطلو ويون بزح سدتنيات تعدمتيو نسو كتكويم زليمبر اتزلو أمريكاوي تفاريو كتكو ويكا كعب عيدلين يوم زبل مناتي زلون تو ريبابليكان ترجم لهم بحافشة أتي زر كل زجارة بوزلهم نحنا كم قلنا كم سدرا كم إيرتراويان من وصد نفسنا فلايز ملقتزي أبي إيرترا بزوك سرح له زلوي تمنجستي بزكالو حجز كخلالو تحبرت سبنك بازح
ኤርትራ ብጣዕሚ ዋሕድ ህዝቢ ክልዋ ዝኽእል ሃገር እያ ምስቲ ዘለዋ ተፃብኦ ምስቲ ዝሓለፈቶ ሽግር ምስቲ ዘጋጠመ ስደት ምስቲ ዘጋጠመ እገዳን ፀቕጥን ኩሉ ዓይነት ፀገምን ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጢምዎ ስለ ዝነበረ እቲ መንግስቲ ብዝለዓለ መንገዲ ክሰርሓሉ ዝግብኦ እንታይ እዩ ኣብቲ ፖፑሌሽን ግሮውት ህዝቢ ናይ ኤርትራ ክበዝሕ ኣለዎ ዓብ መሬት እዩ ዘለና ንሕና ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ኤርትራ 6 ሚልዮን እንተለና ኮይና ኣዝና ውሕዳት ኢና كده بنالبات كبسا خوين زريو سبسي بوتا يلني خاطب التقل لدهان كل تقراوتي دقلبله تعد تجاقجقي زلو كمان من فراس الذين بركو كم حري اسمراك تري خلا خاصه تجاقجقي زلو كيد نقاش بركا ورد كيد بزي ساحل قص كمتا كل تمريت سبي يبلو حزبي وحد يزلو تمريت كانت تقاملو زلنا خمس لكم سبزو حد تقامل يلن ስለዚህ ሰፊሕ መሬት ኣለካ كيد نقاش برك زي سميناون دو بانك بحر زوباتات كيد دو سبز بحال يبلون زوباتات زي نعمنسي كاب دو بانك بحر توسيت كاسي كاب باص تبقي ساكساب عسب زلو تبغات بولو وحد سبي زقمطلو زلو ምቹ ቦታታት ይቅመጣሉ ይብል ያለውን ግን ያ አሚን ኣብ ሳዑዲያ ሰብ ይቅመጣሉ ኦፍ ኮርስ ኣብ ኢማራት ሰብ ይቅመጣሉ ኣብ ቀጠር ሓዊት ቦታታት ትተውን ግን እንተ ሰሪሕካዮ ምቹ ቦታ እዩ you have to only invest in the infrastructure ክታንፀሉ ላካ ተሰሪሕካሉ ገማገም ባሕሪ እዩ ምቹ ዝኾነ ቦታታት ክኸውን ዝኽእል ናይ ቱሪስት ቦታታት ክኸውን ዝኽእል ክስራሕ ጥራይ ዘለዎ ስለዚ ዘለና ፀጋታት መብዛሕትኡ ኣይንጥቀመሉን ኣለና ዋላ ተዓሰብ ከተማ እንተይልና እኮ ብዙሕ ሰብ የብሉን ከምቲ ኤርትራ ክኾኑ ዝግብኦ ዝበሃል ማለት ብዙሕ ቦታታት ኣለዎ እዚ ሃገር እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ክበዝሕ ክኽእል ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ልክዕ ከምቲ ኣደይ ትወልዱ ዝነበረት ከምቲ ኣደይኹም ናይ ነፍሲ ወከፍ ስድራና ኣብ ዕድመይ ዘለኹም 5 6 7 8 9 10 6 ብውሕዱ እዩ ነይሩ 5 ዝወሓደ እዩ ነይሩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ድሓር 5 ዝወልድ ሰብ ሲኣኽለኒ ኢሉ ይኮነን ኣምላኽ ጠጠው ስለ ዘብሎ እዩ ነይሩ ከለ ኣብዚ እዋን እዚ 3 4 5 ብውሕዱ ክውለድ ክኽእል ኣለዎ እዚ ተተገይሩ እዚ ክግበር ግን ፅኢልካ ክወልድ ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ቀረባት ድማ እቲ መንግስቲ ሕጂ እቲ መንግስቲ ፅቡቕ ነገር ዝገብሮ እንታይ እዩ ትምህርቲ ብናፃ እዩ ትምህርቲ ተኸፍለሉ ነገር የብልካ ሕክምና ከም ህዝብኻ እዩ ብናፃ እዩ ፍሉይ ነገር ተኸፍሎ የብልካ እታ እንኮ ፀገም ዘላ እንታይ እዩ መንበሪ ኣባይቲ ገዛውቲ ፀገም ዝኸውን መግቢ እውን ፀገም ይኸውን ስለዚ መግቢ ርትዕቶ ኮይኑ መንበሪ ኣባይቲ ድማ መፍትሒ ተገይርካ ሰብ ክፋረ ይኽእል እዩ ባህሊ ስለ ዘለና ኣይተቐየረን ኣሎ ትባህልና ሰብ ውላድ ሃብቲ እዩ ውላድ ክብረት እዩ እታ ዝዓበየ ፀገም ኣብዚ ክዛረብዎ እዮም ፅነ ኢሎም ክነግረኩም እንታይ ምዃኑ እታ ዝዓበየ ፀገም ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘበላሸቶ እንታይ ፈሊጥኩም ዶ እታ ዝዓበየት እየ ዝብለኩም ጥሮታ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ስለ ዘታታተው እዩ this is the worst strategy ጥሮታ እንተጌርካሉ ሰብ እንታይ ትገብር ቀደም ሰብ ክወልድ ከሎ እንታይ ዝገብር 5-6 ተወሊድ እንታይ ፅበ ደቁ ክጥውርዎ ምስ ኣረጉ ቶም ስድራ መን ይስከሞም ስድራኦም ልክዕ ካብ ስድራና ብኤርትራ ዘሎ ርአዮ መን ይስከሞም ዘሎ ንሕና ማለት ምስኦም ኮይና ንስከውን ዘለና ግን ኣብ ደገ ኮይኑ ናብ ስድሩ ዘይሰድድ ስድሩ ዘይሕግዝ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል ኒኻ ኤቭሪባዲ ግዴታ ናትዩ ንስድሩ ክሕግዝ ንገብሮ ኢና ድማ ጥሮታት ተጌርካሎም ግን ከምዞም ፀዓዱ እንታይ ትገብሮ ማለት እዩ ወሲድካ እንዳኣረግቶ ትጉሕፎ ምክንያቱ ጥሮታ ናቱ መንግስቲ ከኣልየ ኢልካ ንስኻ ኣብቲ ሂወትካ ጥራይ ፎከስ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም እንስሳታት ኣይትፍለን ኢኻ እንስሳታት እዮም ዝገብሩ ሓደ እንስሳ ዘገዳም ራእይዎም ኣንበሳ ትወልድ ነብሪ ይወልድ ኣድጊ ይወልድ ምስ ወለደ ድሕሪ ዝተወሰነ ድሕሪ ሰሙን ድሕሪ 2 ሰሙን ድሕሪ ወርሒ እቲ ቆልዓ ሂወቱ ይመርሕ ኣብቲ ቃ ስድሩ ኮይኑ ሂወቱ ይመርሕ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ነቦይ ነደይ ዝበሃል የለን ኣቦም ኣዲኦም ይፈልጡ ድዮም ኣይፈልጡን ከማን ኣይፈልጥን እየ ተደምሎም ኣብ ጥሪትኩም ራእይዎን ጓሳ ኣብዚ ብዙሕ ጥሪት ተለካ ምስ ዓበየቲ ቆልዓሲ ነድዩሲ ይፈልጣ ድያ ኣይፈልጣን ኣይፈልጥን እየ እንታይ ማለት እዩ ከም እንስሳ እንተኮይንካ ጥራይካ ንስድራካ ረስዕካ ትኸይድ እዚ ከዓ እንታይ ሲስተም ዝበልዎ ኩሉ ነገር ሲስተም ንፍጥር ኣለና ከምዚ ንገብር ኣለና ነቲ ስድራ ቤታት ንምብራስ ስድራ ቤታት ንሓትሕደን ተተሓሒዘን ከምዘይከዳ ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ከኣልየ ተይሉ ስድራ እናፈረሰ መንግስቲ ክትቆ ይፍትን ማለት እዩ ካብዚ ክንድሕና ኣለና ስድራ ቤታት ፍቅሪ ናይ ስድራ ቤታት ደቅኻ ፅቡቅ ጌርካ ዕብኻ ፅባሕ ንጎ ነትናትካ ስድራ ነትናትካ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ዘሎ ኣብ ገዛ ክራይካ ትነብር ውርሻ ዝበሃል የለን ንደቅኻ ከተውርስ ኣይትፅዕርን ኢኻ ሜይቢ ከተምህሮም ትኽእል ግን ተውርሶም የብልካ ናብ ዓድና ግን ትሰርሕ ለይትን መዓልትን ግራት ዲኻ ከተውርሶም ስቡሕ ግራት ዲኻ ክትቦም ገዛ ዲኻ ከተውርሶም ድኳን ዲኻ ክትቦም ገለ ነገር ክገብር ሰብሲ ኩሉ ግዜ ናብ ደቁ ገለ ነገር የስግር እዩ ዝበዝሕ ግዜ ማለት እዩ እዚ ወዲ እዚ ድማ ነቲ ስድራ ቤታት ብሓደ ከምዚ እከብ ይገብሮ ሓደ ዓይነት ጥምርነት ከም ዝህልዎ ኢኻ ትገብሮ ዝኻ ገዳስነት ኣለዎ thing that we were saying any given country, if the leader is calling out the right people to have babies, what he's trying to do is sustain his country. He's not trying to roll women's back. He's trying to get people to have families. And he's
quoting facts. Our grandmothers and great-grandmothers had 7 or 8 children. You know, that's truth. That's. But if somebody شو زي سمعوا حجي كملت عندي زي زبكم زلوا زي أقول سمعوا نفس كيف يرتراوي كسمع زقبا أرستي زيها. But if somebody is doing evil, I'll pray for them, but I will never associate myself with them. Never. Never. تاسكيلو حدا سب حماق زقبر انتلو حتى زقبر ويك حماق نجار زقبر انتلو تفلت خينك صلوت كتقبر له تخلي كتفرد يبلكا صلوت كتقبر له تخليلو بفصم جن نفسها مستسبتي كونيكت كتقبر يبلكا محازو خدكون قرابي خدكون يبلكاني زوزر بفصم حماق تر انتلخا حدا سبسي قصالي ابتقا مزقبر شدوم زخونه سب زخي تقينو እትጽልዋናቱ ሜይቢ ከይሰግሮ ይኽእል ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ተፃውርነትናቱ ደቁ ከምኡ ክኾኑውን ቅቡል ገይሩ ክወስዶ ይኽእል እዩ ንኣብነት ደቅኻ ከምቲ ኮይኖም ቅተሎም ይብል ኣለኹና ብሓፈሻ ግን ሕማቕ ነገር ትርኢ እንተለኻ ሕማቕ ምዃኑኻ በሪልካ እንተሎ ኮይኑ ክትንቀቕ ኣለካ ካብቲ ቦታት ካብቲ ሕማቕ ፅልዋ ክትእል ኣለካ ኩሎም የዕረፍትኻ ኩሉ ግዜ ሺሻ ዝስዕቡ ተኮይኖም እንታይ ክትከውን ኢኻ ስኻ ኢቨንቹዋሊ ወላ ኣክቲቭ ተደይኮንካ ፓሲቭ ስሞከር ክትከውን ኢኻ ማንያቱ እቲ ሳቶም ዝስሕብዎ ዘሎ ንዓኻ እውን ይፀልወካ ስለ ዝኾነ ኣብ ሽጋራ ድዩ ሺሻ ገለ ኣክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ ስሞከር ዝበሃል ኣሎ እቲ ፓሲቭ ዘይስሕብ ዘሎ ካብቲ ዙርዩ ማዕረትዮም ዝስሕቡ ዘሎ ወይ ዝስሕብ ዘሎ ዚኣንፍላት የደለ ስለዚ ዙርያኻ ልዑል ኣገዳስነት ኣሎ በንፃሩ ብፖዚቲቭ ረዮ ዙርያኻ ዘለዉ ኩሎም መፅሓፍ ዘንብብ እንተኮይኖም እንታይ ትኸውን ዘንብብ ትኸውን እንተዘየንቢብካ ኸ ካብቲ ንሶም ዘዕልልዎ ክትመሃር ኢኻ ተዲኹም ኣለኹም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ፅቡቅ ዝኾነ ሂወት ዘለዎም ፅቡቅ ዝኾነ ምዕባለ ዘርእዩ ዘለዉ እንተኮይኖም ማሓዙትካ ማለት ወይ ዕሩኽትኻ ንስኻ ከምኦም እንተዘይኮንካ ዝሓሸ ሂወት ክህልወካ ዝበለፀ ዕድል እዩ ዘለካ ስለዚ ካብዚ ተበጊሶም እዮም tell me your friends I'll tell you your future ይብሉ ዕሩኽትኻ ንገረኒ ማሓዙትክ ንገረኒ መፃኢኻ ክነግረካ መፃኢኽ ክነግረክ ምክንያቱ መብዛሕቲ ግዜ ሰብ ካብቲ ሰርክል ናቱ ፍልይ ዝበለ ሂወት ክህልዎ ካብቲ ክቢ ናቱ ካብቲ ማሕዝነት ናቱ ዝተፈለየ ሂወት ክህልዎ ይክእልኒ ስለምንታይ ኢና ንብል ዘለና እዚ ኣብ ዙርያኻ ዘሎ ነገር ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኣብ ልዕሊኻ እዚ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘለና ኢና ስድራ ቤታት ንዘለዎም ማሓዙትን ዕሩኽን ኣብነት ኣብ ሕብረተሰብና ሰብ ተደይ ተመርዒ እንታይ ይኸውን ፀቕጢ ዝገብር ኣለዉ እንተዘይወሊዱ ፀቕጢ ዝገብር ኣለዉ ፅቡቅ ይብል ኣለኹ ፀቕጢ ክገብረልካ ይግባእ ግን ኣብዚ ሕጂ ብፍሉይ ክገልፃ ዝደሊ ኣምላኽ ውላድ ተዘይሂብካ ዳትስ ኦኬ ምስ ኣምላኽ ክንበኣስ ኣይኮንን ናይ ኣምላኽ ጉዳይ እሱ ኣምላኽ ንዝገበሮ ተመስገን ኢልካ ጥራይካ ትቅበሎ ዘለካ በዓልካ ንትገብሮ ኣባና ግን ሰብ ብምርጩ እንተዘይወሊዱ ፀቕጢ ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ሕብረተሰብና ግድን ክትፈልጥ ኣለካ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ይብል የሉ ብከምኡ ክሳብ ሎሚ ክፀንዕ ዝኻለት ሕብረተሰብ ብከምኡ ስለ ዝኸደ ጥራይ ተርዲኹም ፋሉል እንተሰይድካዮ ኩሉ ሰብ ከይወልድ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ውላድ ዲቕ ዝበለ ዓብ ሓላፍነት እዩ ዓብ ሓላፍነት እዩ ካብዚ ዓብ ሓላፍነት የለን ስለዚ ሰብ ካብኡ ክሃድም ፈተነ ግን እቲ ፀቕጢ ናይ ሕብረተሰብ ዋዕ እታ ተኾንኪ ስለ ዝብሎም ሰባት ግድን ክወልዱ ይፅዕሩ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ቡራ ኢሉ ኣነስ ውላድ ኣይድልየንን ኢሉ ዝኸይድ ኣዝዩ ውሑድ ሰብ ኢኻ ትርኢ እንተሎ ኮይኑ ዝበዝሐ ሰብ ፀቕጢ ናይቲ ሕብረተሰብ ዳትስ ዋይ ከምዚ ዓይነት ናይ ኮሚኒቲ ፕሬሸር ኣገዳስነት ኣለዎ ነቲ ሕብረተሰብ ነውሪ ጌጋ ገለ ዝብል ቃላት ነቲ ሕብረተሰብ ብሓደ ንክነብር ሓደ ተመሳሳልነት ዘለዎ ክብርታት ንክኽስኩስ ሓጋዝ እዩ you're a teenager, you're in your 20s, in your 30s, in your 40s. And even if you're in 70s and 80s, you're still young. But those who are still flourishing now, beautiful flower just opening up now, springing up now, I beg you, do not imitate the world. Do not imitate Hollywood. Do not imitate the entertainment sector. Do not believe what is being spoken on those mainstream medias. They are a bunch of liars. ዋው እዚ ዘረባት እዚኣ ጥራይ ሒዝኩም ተኸይድኩም ካብዛ ቪድዮ እዚኣ እዛ ለበዋናቶም ጥራይ ሒዝኩም ተኸይድኩም እቲ ዝበለፀ እዩ ካልእ ዋላ ተኻልእ ዝበልኮ ኩሉ ግደፍዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኩሉ እዚ ኣብ ሆሊውድ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ፊልምታት ትርእይዎም ኣክተራት ክዛረቡ ከለዉ ትሰምዕዎም ደረፍቲ ኩሉ ዓይነት ኣብ ቲቪ ትርእይዎ ዘለዎም ፐርሶናሊቲ ሓሰውቲ እዮም ከይትሰምዕዎም ስለምንታይ ብዛዕባ ስድራ ስለ ዘይዛረቡ ብዛዕባ ስድራ ኣይዛረቡን እዮም ካብ ብዛዕባ ስድራ ብዛዕባ ግብረ ሰዶም ዝያዳ ክዛረቡ መዓልቲ ቦ ሓንቲ መዓልቲ እያ ብዓመት ሓንቲ ዓመት ተርዲኹም ሓንቲ መዓልቲ እያ ናይ መዓልቲ ቦታት
معلت الدي أنت معلتيا ترجم له معلت سدرا زلا هنا أي مثلا معلت قبر صدام ورحملو إيه ورحملو برايد مان زبال ورح شدشة بملو ناي قبر صدام برايد مان زبال نقبر صدام ورحملو إيه بمو نبون الدنجن أنت معلتي ساتن كمان عايز امبالانين كم تحسهم من أي معلت الديلو فلوين أجر كمان أبو عبد القنات قال أنا معلت الدريقة معلت بوي يذكرني كمان ترجع دك خانت تذكرهم وي سدرا خانت تذكرهم من بر ذكرها كالوني لا تاي مالتي زي وراي لم يوم ناي سدرا بيتات كبر انت زلوه حبرت سم تاي مقبر نيرو معلت بون معلت الدن بفلوي ولا عرفت ما هبه نيرت منقستي نسلا أبو تباهيلو عرفت متوهبه نسلا عد تباهيلو عرفت متوهبه سلعو توم سدرا توم قلعو كبيت مرت مش عارف كلهم تاي بلو واو ولا توم زي قدسون كقدسوا عدل برخب نيرو هاجر دما بتلفزيونات ناتا معلتاوي نبوتات زمقس أبونات مالت كسع كندي كبور سرح مخانو كسع كندي كبور حلافنا مخانو عدنت كسع كندي كبورن أزيو حلافنا زلون كدنا زقبون كبر زقبون كل عينت أناقوتن مخص كواسن زقبون نجار مخانو مس أمبلون يرم عايز أمبلون يم عايز كرون يم زخا على مايو أبونادن زي قد السوسلو زخونه that's why دما زناي قبر سودم حق ما تحجي أبزم عبل العلامات عدد زبل قال mother زبل قال تطفوا يفتنوا له انتهي يمزولوا زلوا breathing person ويكا زطوا بسب ديهم قال يمزولوا ويكا برزing person مثلا زولد قال كمتات عينتي غير ويم زفتنوا زلوا ونياتو عدد ما أنت تباهيلو صوتها سلازري ويقال بلا تباهيل مالتي لذيك ساعة كندي ناب حماق نقر زخيد تلفزيون كابتي كاب فيلمتات كاب درفتات انترفع حما صبوق تمهار هاي تغنيها هوليوود زبال كومبليت نزي قبر سودمن نزي حما تكبراتن زدف تزلعلن نابنا نتفليكس نرأي ولومي كل تريو ناي قبر سودم سبعي حما قل حنتي كبر زي بلو سويلو عنيني زبل انت خوينوخا مبزحت زيتم بريليانت زغون تم قبر سودومات تم حيالا زغون قبر سودومات كوينو يصنعو تم نفعات صبوقات زبلو كلهم قبر سودوم كوينو يصنعو اتي ستريت ويكا ترى سب زخونه ግን ሓደ ጀልፋፍ ዘይ ዕውት ኩሉ እዚ ብዕላማ እዩ ዕውት ንክትከውን ግብረ ሰዶም ክትከውን ኣለካ እዚ ዓይነቱ ከስምዑካ ስለ ዘልዮ ወይ እውን ግብረ ሰዶማት ዕውታ ስለ ዝኾነ ምስኣቶም ክትቀርብ ኣለካ ንኸስምዑ ስለ ዘልዮ we have to be very careful ከምዛ ጳጳስ ብለዋ ዘለው ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ንሓንጎልካ ንምምራዝ እዩ ክትጥንቀቕ ኣለካ እናበለዮም ዛረቡ ዘሎ እዚኣ ጥራይ እንተሕበዝና ከማን ኣገዳስነት all the TV channels liars. Have you ever seen any mainstream media in the Western world that talks about human dignity, human value, ethics, morals, and family bond? Never. Never. Watch the ads on the national televisions here, 7, 10, 9, SBS, BBC, KFC. Watch it all. Yeah. That's a new channel coming. KFC. Watch the news. Even the ads, if you really pay attention to them, it is all about you. So this ad comes up with some sort of a brand. And this walks this way and walks that way and jumps up and down. And you buy this, get this. It's all about you. You go and get it. You can get this. You can travel here. It's all about you. Individual. See? So, يبعاك powerful messages. That's why them سألكم زلهم ناي كريستيان سباق سلزخوني ويون أرثوذكس سلزخوني حنقول ناي نعجو تتمرتي نخل نازت إذا قلقليو تنا هيمانوت زي مغاغلا يمسني يعني إذا تمرتي زقل نخل سب زقل سيو تايزبل زلو كل تي في تريو ولا ونتنا يقبر سلمون حماقم ديك وانا تايزبل نعقان بينخا مبجحت قزي كابل ولاد زلوم نفيكيشن يقبروهم نيم تتها مالتيو انت وليدك هيوتك complicated كونكم زخونن هيوت كم زي بالكان كل قزي ودنكو على انتو خينكا ويكلتا ودات خينكا كم قبر سلوم مالت ويكلتا والتو خينكا رايت هيوت كله زخن فيكيشن ديو قلمالي سو كل تي كوميرشال ستري خايو ناني سدران تغيركا ويون ولاد وليدك عدد اقام كونكا همزغل كم ما نزو كله سمعك زي تختلتو خينكا انت غيرمو ولاد النعبغا سرحنا سرحكا نختبر ازي كبيت كم زخون غيرم ازي كبيت راي ودا تولاد حسكا هيوتنا نريو يلنا ساكن دي كبيت معن ابي ارتراو كولاد قليل ده سواي سوب زولد
تولدت قلعة ودي 5 عمدي ولا 7 عمد بسكونه حق زكاي جمر من البات اقل اسمرا قرب اسمرا انا صبغ يرت استرابيتا سلدي فلتك زارب ايكلني اب كرنت خوينو ود 7 كون كل دكان كيد شكرن قالني يمسالك كفال نايت سدراي عد انت خوينو ما كميز بلا نسدروز حق زي زخو اب عد مالت قلعه كابيتاليو بتخكل ولاد هابتيك بحال كله اب ايرترا بفلاي اب عدات البقالايا ولا حد تقنات ولا ولاد هابتي محاسدي كحلوالك انچايتي دي كم صالك خب دغه ماي دي خورد قال نجر تي خبر كاب نسنتو مس حق زي شو عاد شو ما انت تولدت السدره شو عاد تكالات كم زلو بحما قيت رايوه ولا بزي معرب عالم كميو جردين زلهم حرسات رايهم دقهم كلهم مسرحيه كميو كسرح نوري كونن حماكو منو ناي تفتنوا كوفي الكامعال قوم نجر يبلو زسرح تكالت لك كل حاف كفته بالكا صبغي ولا بجنا ابنت اب كتماون تريغا نابنت اب كرن ريونيرنا ان ولد باريا يزبحلو نيروم دكانا زلهم تم قلعو تكالا زلهم كابل سنتم everybody is working everybody بنصارتم اب كتما زنبرنا سرح زي بالكا شغري صيلكا كوف كتبل تقدديها معناته دكان يبلكان جردين يبلكان ويون قال يبلكان كتحلوات تحنيت يبلكان كتحلوات سلازي you become idle صيلكا دو كتبل توعل مالتي اب قدر تخوين ግን ነፍስ ወከፍ ሰብ እየሎ ግራድ ደይ ብሉ ሰብ የለ እንጨይቲ ከድልዮም እንጨይቲ ከተመጽ ተخينካ ለዚ ኻይኮም ካን ጥቅም አምጪ ኻይ ኻጥቀም እንጨይቲ አነ خلቆ የጅ ኳን እንጨይቲ ተጠው ይልኾን አይዶን አይፈልጥኔ ማይክ ትወርድ ይኻ ብምባብ ጥቃ ከተላውን ማይክ ትወርድ ይኻ ብምባብ ገገዙ ዘለው ውሑድ እዩ ማይ በንተላ ኣብ ገጠራት የለ ወላ ኣብ ከተማ ነዝነበርኩ ሕጂ ግድን ይኻ ማይ ትወርድ ብምባታት አይነበረም ገዛውትና ኬትካ ካብ ባስካን ብሎ ካብ ባስካታት ኬትካ ይኻ ተምጽ ስለዚ ማይክ ትወርድ ይኻ አገልግሎት ጌና ንሽተይ በይ በኸለኻ ወዳ ሸውዓት ዓመት ከለኻ ንሽተይ ባርብራኳ ጌርካ ማይ ከተምጽኻ ትጅምር you try to be useful net ስድራ ቤት ጽኢልካ በላዕን ስታይን ደቃስና ይኮንካ that's why ኣብዚ ደገ ክትወልድ ከለኻ ትቆልዓ complicated ዝኾነሉ ስድራ ምክንያቱ ከምቲ ዝድለ አገልግሎት የብሉን ኣብ ፓላሶ ኣብ ካልኣይ ደርቢ ሳልሳይ ደርቢ ብፍኒስትራታት ተዓጽወት ቦክስ ዝቕመጥ ተኾይኑ ዝገብሮ የብሉን ደገ ተወሲዱኻ ናብነት ኣብ ስዊዘርላንድ ንግደፎ አትሊስት ደገ ኸይዶም ካብ ድኳን ከይዶም ከምጽና ገለበለ ጸገብ የብልና ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኣሜሪካ ተኾይኑ ደገ ተኸይዱ ክስራቕ ኸሊ ትቆላ ስለዚ ከይስራቕካ ቆልዓ ክወፅእ ኣይደልን ኢኻ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ተምጽኦ ቤት ትምህርቲ ባዕልካ ከይድካ ተምጽኦ ድኳን ከይድ ተኾይኑ ምሳኻ ኤቭሪቲንግ ዋርድያ ናቱ ክትኮን ክትክእል ኣለካ ታንክስ ጋር ኣነ ዝነብረሉ ዘለኹ ዓዲ ኣበይ ካባኻ ወላ ናይ ፍርቂ ሰዓት ከይዶም ኩዕሶ ተፃዊቶም ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዶም ስኽፍ ዝብለካ የለን ቆልዓ ጠፍዩ ዝበሃል ምናልባት ፍሉይ ፍጻመ ተኾይኑ ጥራይ ልክዕ ከምዚ ሰብ ተቐቲሉ ተሰምዖ ኣብዚ ሰዓት ዘጋጥም ኮሚን ተጋጢሙ ከማ ሰምዐ ይፈልጥኒ ስለዚ ኣዝዩ ሴፍ ዝኾነ ካንትሪ ነብር ኣብ ስዊዘርላንድ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኣብ እንግሊዝ ከምኡ ከምዚ ኣይኮነ ቤት ትምህርቲ ካብ ካልኣይ ክፍሊ ዲ ሳልሳይ ክፍሊ ወለዲ ከይትመፁ ኢኻ ትበሃል ቆልዓ ባዕሉ ክመፅእ ኣለዎ ኢና ንበሃል ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ባዕሉ ክመፅእ ኣለዎ ካብ ቤት ትምህርቲ ድማ በይኑ ክምለስ ኣሎ ከይትቕበልዎ ኢኻ ትበሃል ስለምንታይ መሓዙት ከጥር ኣለዎ ሶሻል ኮንታክት ክሃንፅ ኣለዎ ስለ ዝብሉ ዝፅቡቕ እዩ ኣብ ኤርትራ ረይዎ ክንምንታይ ቤት ትምህርቲ በይንኻ ኢኻ ትኸይ ኣነ ነው ማለት ኣነ ናተይ ቤት ትምህርቲ ርሑቕ እዩ ነይሩ አይደና ቤት ትምህርቲ ደይ ዝውዕል ወላ ብፍላይ ሓንቲ ግዜ ቀዳማይ ክፍሊ ክንምሃር ከለና ሓወይን ሓደ ሶምን ትምህርቲ ይርዳእናን ስለ ዝነበረ ኣብ መንገዲ ክንፃትዑ ኢና ንመለስ ነርና ስድራና ይፈልጡን እዮም ነይሮም ትምህርቲ ንኸይድ ኣለና መስሎም ነይሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ you can be also ትምህርቲ እውን ከይትኸይድ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ they don't know ኮንታክት የለን ምስቲ መምሃራን ገለ መላ ኣትሊስት ኣብ ናተይ ማለት እዩ ነይሩ ስድራ ቤተይ ብዙሕ ተምሃሩ ስለ ዘይነበሩ ምስቲ ዘሎ ብዝሒ ስድራ ገለ መላኻ ኩላኻ ቋፀሩካ ይኩሉን እዮም ሕብረተሰብ ግን ይቋፀረካ ዲቪዛ ተኸዲንካ ኣብ ፅርግያ ክትፃወቱ ዒልካ ሰብ የብፅሖ እዩ ሓበሬታ ግድን እዩ እቲ ሓበሬታ ዝበፅሕ እቲ ሕብረተሰብ ሲ ዲቪዛ ገይሩ ሓደ ሰብ ሲ ኣብ መንገዲ ፀወታ ተሪእዎ ዝኾነ ሰብ ብሕማቕ ዓይኒ ይፅምቶ ብፍላይ በዓል ከረቱ ኸይዱ ሰብ ሓላፍነት ይስምዖ እዩ ኣብ ካልእ እውን ኤግዛክትሊ ዘ ሴም እዩ ኣብ ዓብይ ካፒታል ሲቲ ከም ኣስመራ ተኾይኑ ግን ሰባት ቁርብ ፕራይቨሲ ስለ ዘለዎም ኣብ ዘይስድሮኦም ከይዛረቡ ይኽእሉ እዮም እጂ ከጋድን ኢለ ከይኮንኩን ኣስመራ ኢዝ ኣልር ቤት ናይ ሜትሮፖል ባህሪ ኣለዎ እዚ ኸ ናይ ዓብይ ከተማ ባህሪ እዩ ሰባት ንዘይፈልጥዎ ይዛረቡን እዮም ኣብ በዓል ከረን ግን ከም ወላ እኳ ከተማ ዓብ እንተኾነ ናይ ከምዚ ናይ ዓዲ ሕብረተሰብ እዩ ግን እቲ ገዛውትኻ ዘሎ ከም ወላዲኻ ወይ ገለ ዝኾነ ሰብ ተርኢ ዲቪዛ ገይሩ ሕማቕ ክገብር ተሪእኻ ኩሉ ሰብሲ ይዛረብ እዩ ይገድንሕ ኢኻ ኣብ ኣስመራ ግን ቁርብ ናይ ካልኦት ስድራ ቤታት ወላ ብስራሕ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ኣነ ኣብ ምንታይ ይዛረብኒ ነይረ ኣስመራ ከለኹ እዚ ሓደ መንእሰይ ተርእየ ዲቪዛ ገይሩ ኣብ መንጎ ኮፍ ኢሉ ተሪእኻ ሳይትግደስን ኢኻ ምክንያቱ ስራሕ ኣለዎ ሂወት ኣለዎ ኢኻ ትብል ሶሪ ንደቂ ኣስመራ ክነቅፍ ኢለ ይኮንኩን ብሕማቕ ኣይትረድእዎ ጥራይ ክፈላለዮ ስለ ዝፍትን እየ ኣብ ዓዲ ተኸይድካ ድማ بعبيو تناجر تعبرت سبي قاعد. That's the whole idea. Brainwashing.
making you accustomed to their agenda, to their system. One world order. What is one world order? It is one system. It is all about the human being God. No longer God, the true divine God, no longer. So they have been brainwashing generations upon generations. It's been going for definitely from the mid 20th century. I don't want to go back further. It goes much further back. But since the second half of the 20th century, they have... The first thing that comes to your mind when I mention the word marriage. How about an undergraduate program? Are you wondering what we're talking about? A new undergraduate... China دما بقديا لونجيا كمان جرالكم China دما بقديا أنت جرالله ناي مرعى بروجرام أبي يونيفرسيتي درجة كم يجرو سبي مرعى ويون مرعى دل بيزنس نمهنات حدش ناي يونيفرسيتي بروجرام ناي ديجري بروجرام جميرو مالو ساكن دي حضاراتن سدرا بيتات مهنات أقدر سنت كم زلوا. Marriage program in China. Yes, a marriage-related degree course. What is the objective, you ask? What triggered this move? Let's break it down for you. China's Civil Affairs University announced a new undergraduate marriage program. What's the aim? To develop marriage-related industries and culture. The program is due to start in September. According to state media, the Beijing-based institution aims to cultivate professionals to develop marriage-related industries and culture. Now, before we move on, let's just remind you here that the fall in new births in China has been a major concern, which in turn is linked to marriage rates. China's population fell for a second consecutive year in 2023. In fact, China has been pushing couples to have more babies. The desperation has been evident after decades of forcing Chinese couples to limit themselves to just one child. China has been urging people to have more babies. As far as marriage is concerned, this new move has... So China نتزنا برات أجمع ريهم هجرات كم بعد China راشا كمون إيرترا بقليلو كغير زخلاين كم أوروبا يكونان أبزي تسب بنفس ترايز ده برسلو زخونة قال كبيدي كتيرو ترجعون أبي على أفريقيا جن وين بعد China تمنجسي درو أبزي فيديو زيادة حري لا تقولته درو كان مع أمد جمر وكامبين وتصير تامتيو 23% مرعى كابز حلف عمد زمرعو كابلس مالتي ب 23% وسيق منجستي بروجرام غيرو كده فعلو بميديا كزاربلو كوغزغسولن تجميرو حبرتسب يختالي بفلاي دما حزبي منجستي سمع تخوين منجستي دما صلوا زلو تخوين لحلح منجستي ولا حنت زي قبر كاين هاجي كل تتغرتي نولاد زي حقس كخون تمنجستي ني سدرا بيتات حقس كم زخون نتوم دخاتات دما مقبل كم زرخبو بمقبار بستفلا لي منقدي فاسيليتات يقبروا له مالو صقامات ناي حدار نخي يقبروا زخل كله يفتحوا له تمنجست بعقم مالتي that's why دما توم سدرا بيتات دما كولد يجمروا له እዚ كمرعو سوري قدم كمرعو له تمريهم بخلت سدرا بيتات زعابي قلعو زبالص سلا زخونه ስለዚህ እቲ ሓዳራት ድሕርመትዩ ውላድካ ምሱ ስለ ዝኸይድ ማለትዩ ከምኡ ድማ ንሃይማኖታት ቦታ ተሂብካዮም ሃይማኖታት ዝግባእ ክብሪ ተሂብካዮም ሃይማኖታት ኩሉ ግዜ ሰብ ክወልድ ከም ዘሎ ክባዛሕ ከም ዘሎ ነቲ ሕብረተሰብ ዝሕግዝ እዮም ኤውሮፓ እንታይ ገይሮም መጀመርያ ኣሜሪካ እንታይ ገይሮም ንሃይማኖት እዮም ቀቲሎሞ ውለዱ ኸይብል ነቲ ጽቡቕ ነገር ንኸይኩስኩስ ነቲ ሃይማኖታት ጥርሑ ቤተክርስትያናቶም ጥርሑ ከም ዝተርፍ ገይሮሞም that's why ጽልዋ የብሎምን ንሳቶም ወላ ሓንቲ ክብሉ ይክእሉን እዮም مبزحتهم بتكرسيانات أب سويس يعصوا يزالوا معناته كهنات سلا زي بلو كلهم تم كهنات سلا زي عرقوا زتكوم سلا زي رغبة تبي تكرسيانات يعصوا لهم فلان كاتوليكات بتكرسيان كل بتكرسيانات تعطي already سلام تاي زتك كهن سلا زي اللي سلا زي ولدو تم سولدو دما نبي تملاك كوينهم كهن كونو سلا زي مرسو الزين ود الزين دما نتعبرت السب زحج زلوا درجات صح ولا كنا بلغ أوروبا كمو إنجليز كمو فرنسا كمو جرمن كلهم كميهم أب كله حبرت السب جد تمنجست لو تغيروا that's why دما زي ملخت زي منجستي إيرترا بزيادة خوجسكسلو معناته أبغسكوس حياة سلا زخونة منجستي نزين أجر تغسكسلو عبرت السب كغير خليو أبي إيرترا دما هذا قال عك ولدي أي ولدي نزبل بهالوني بلهم راي نتزلو كناتات كدفولو كحق زمن كتبع عمل نتون دجز لنا دما بوحدو ندجز لهم حمش ولد كبل هاي كلني معناته قليل ونا يكون أبي إيرترا تقين كاي قليل برا بدقة بزوج أجاتات بزوج دخامن سلا زلو قليل سلا زي كونه بحفشاجن ولاد أجا مخانون هذا يولي كارمان حبرت السبكة تحاسيو مخان كان مجنزابن مفلاتن أجدا سنة الله نابلكو نايلو مع رستي أبز خودة لايك جبرو سبورت جبرو I hope قلنا نجرم هيرناك هون ناتكم رأيتو ناتكم حساب دماء ولا حد صارتون كومنت جرفو
مزيالة بواحد فكم نفس وكف ولادي ندوكو كمهرو زلو أقدر سمعنا مجمريا نتمقشش ناتهم أكند نايك جاما وي آيفون تليفون كجوزو زفتنو نايك بركي وي ناي أبل بركي نخجوزو بمنجد ستوك ماركت كمهرو مالنا مخنياتو تحادة زعرق تحادة قلنا حوار زعبي سلزخون كالاي أبتر في جزيوم أكند تيفي وي جيمز تعوتو حدش مرتنخو مهارو كمعبلون كن عجما مالنا أرأيهم كونا مالنا سالسايد ما صباح الجوا بأفريقيا عدنا نقبر نخل جزاديو بيزنس ديو مسانا خوينهم أبت بيزنس تساتفتن تخافتن خونهم خانم نؤمنهم كل جزيد ما نمحرو نزل ترينايا من ولي هوتهم كقص الويو نزك حق الزغل بروجرامات علنا توتاهم ولي بلاكم thank you very